Mayapayabak po kay kayungan. Kampeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakihabet ala naman po din makatuking intentions. Inka pasalamatan na po di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Lising and family, David Ann Santos, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Jefferson Santos, Nelson Enterprises. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Gertrudes Taniedo, Maria Elena Timbol, at Joseph Marcus Santos. Special intention, Deeds Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Roy, Ellen, May and Rowella Timbol, Ning Torres, Gemma Lumba, Debbie Ann Santos, at Franco Dale Clarin. Good health, Cesar and Jocelyn Maluntag, Dave Clarin, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Joseph Marcus and Angeli Sophie Santos, Jenaline Maluntag, Rafael Dean Matthew Clarin, Franco Dil Clarin, at Jefferson Santos. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Julieta Calo, Ruben Castillo, Father Sotero Yutuk, Corazon Barrera, Natividad Perez, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Mark Antonio, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, Rosel Montemayor, Sidney Obinario, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Carding, Salvador Jr., Antonio, Wade, Leonardo, Perla, Ernesto, Mary Rose, Generoso, Monica, Teo 9 Days, Lady Iris, Ricardo, Victoria, Florencia, at Timbaldang Kaladwaking Purgatorio. Puntam kiragyonig pamponing anak amponing banal Espiritu,
Ingginuman tabeya kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, karating banala misteryo. Ikang mitutudo kareng dala na sukat ming tuntunan, banketa mundad kami, Ginoo pakadudo. Ikang ginungsukat ming panigan, ginungsukat ming pakyabayan, king pamanipon, Kristo pakadudo. Ikang magdala king pamagari ng Diyos, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaduluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanganga. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, sopan mo king magsadyang magmasusi king maulang misteryo ning Paskwa. Pasulungan mo sa aldo-aldoing lugod mi, kabang lalapit ing kapiesta ning keking kaligtasan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Eremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, inutos ko lang maminto ka na ako, ban ako ing maging karelang Diyos, at ila ring maging kanakong memalen. At sinabi ko karela, king mibiebela agpang king inutos ko karela, ban ing sabla-sabla, maging masalese para karela. Dapot era ko pemintuan, ni pekiramdaman man. Lugal king pamintuan dako, ing depat da, yapin ing penusignan da, ing agkat ning masyas, at edamayap a puso, at meging elamayap, lugal king mayap la. Manibat na kanitang aldo amekola ring makatwayo karin Ehipto, ang ganang ngining aldo iti. Eko sinawang mitutubod talasuyo kong propeta kaya kayo. Makanyan man, alame itong man, amekiramdam, o mimyepansin. Lalo kayong meging masya sa buntok at mapaglaban, keksa ka ring makatwayo. Inya, Eremias, isalita mo lang ang deting amano ka ring memalen ko. Dapot ela makiramdam keka. Ausan mo la, dapot ela makiramdam. Sabihan mo karela, kinging karelang bansa, eya mamintu ka na ako, ingginong karelang Diyos. Ni mabibiyasa, king parusang dagpa karela. May wala na ing katapatan, ereman babanggitan iti, king karelang pamipagsalita. Ing amano ning Ginoo. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasisyas ding puso yu. Meko keni, magkanta tamo king Ginoo, puryan taya ing Diyos amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo king Ginoo, anting kapasalamatan, masaya tamong magkantang kapurian. Meko keni, duko tamo at samban niya, tara, siklod tamo king arapaning Ginoo. Ya ing di na lang kaya katamo, ya ing kaya katamong Diyos, itamo ing balen apag malasakita na, anti tamong tupang ingatan na. Eko sa masya sa puso, eyo sa pakyapusan ing gewara ding kekong makatuwa, inyang atsula king meriba. King disyerto karin masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, agyamang karela ng ikit,
ing dapat kong mayap para karelangan. Kaya't kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing bini, ya ing amano ning Diyos, i Kristo, ya ing sasalbag bini. Ding lalapit kaya, miela, manggaman king alanganga. Kaya't kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpang kang dukas. King panahon na ito, pepalwal ng Jesus ing metong a demonyo, a pepasari king pangapipina ning metong adadaki. Inyang linwadya ing demonyo, may kapagsalita yung pipi, may nga pamulala na ring tao. Dapot ating mapilan karela as sinabi, Ibelzebul ing pekapunding demonyo, ya ing minye upaya keya, banpalwal kareng demonyo. Atin mo namang may kipagsalita kang Jesus bareng panyubukan. Inawad da kang Jesus ing pakit yang milagro ay batbanwa. Dapot bado ng Jesus ing karelang isipan, inya sinabi na kareda, mibagsak ya ing sanumang kayarian, ami sasagsag kareng grupo, ami laban-laban. Mibagsak ya ing pamilyang misasagsag. Inya nung mapiraso ya ing kayarian ng satanas, makanano yang manatili. Sabyan yu king papalwalan ko da ring demonyo o ring dininana kong upayang Beelzebul. Nung papalwal kong demonyo king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman ing minye upaya karing kaya kayong alagad ban apalwal dada. Ira mismo patutwanan da king migkamali kayo. Nung papalwal kong demonyo king kapamilatan ning upaya ning Dios, mga baldugan, king miras neke kayo, ing kayarianing Diyos. Nung ing metong atawong masikan at makasandatang ganap, bantening balena, ing bandina ligtas. Nung lubane ning tawong mas masikan at sambutane, kunanongan ding sandatang panaligana ning makibandi, at ipamyena ning taong linog, ing banding penakona. Ing tawong ekampi kanako, laban niya kanako, at ing makipanipon kanako, king kamatutwanan, mangalat niya. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayongan. Eok po bado nung abat sawan niyo po anyang mumunang panahon. Karing pelikulang cartoons o kaya karing matwang pelikula. Atin minsan anong no ka rin,
potang meto nga tao magdesisyon niya, at ting meto nga yanghelang pong meto nga demonyo. Ing meto nga diwaing sutsut na, gawan mo ini nga na, ing meto naman sutsut na, adime, gawan mo nung nanitang masadese, gawan mo nung nanitang mayap. Uwa posible rin nga diwa kaya katamo pangalian tala retang makantang caricature, o retang makantang animation, o retang makantang pangalarawan, pero totoo po ita. Totoo na kingbye ating susutsut a demonyo, kingbye ating susutsut ayapong Ginoo. Because in life, there is always a spiritual warfare. Kingbye emu ala ko, ating labanan spiritual. At nanuing labanang spirituality, iti alang aliwa nung aling labanana ning maya pampopa ning marok, ing labanana ning demonyo, ang popeng labanana ning apong Ginoo. Kaya pinking kaya katamong ebanghelyo, ini mo rin yung pawaganan ng ginutang Jesucristo. Kukutang na kaya katamo, in this spiritual warfare, no ka rin kakakampi. Kakampi ka ba king demonyo? O kakampi ka ba king apong Ginoo? Uling nung kakampi ka king demonyo, mangalat ka at eka mo mangalat. Nune, sambulat mo da, reng eganaganang titipunan na ni ngapong Ginoo. Pero nung makikampi ka king ngapong Ginoo, manipon ka at eka mangalat. Kaduguran kong kapatad, nung bisa kayong maging kakampi na ni ngapong Ginoo, sana mabiyas tamong manipon na tao. At makanantala atipon reng tao. Atipon memoing tao if we will always choose God in everything. Kada oras, kada minuto, kada desisyon na daraptan tamo king kaya katamong pamibiyabye, may we choose God in everything. Itang potang mipapatena kayo, ninong pilinan mo, ingapong Ginoo ing demonyo. Itang potang mabubusit na ka, ninong pilinan mo, ingapong Ginoo o ing demonyo. Potang maranop na ka, nanong pilinan mo, ing apong Ginoo o ing demonyo. Minsan pin po, mga pakailiko, ketang mismong sabyandang kasebyan nga da, king oras na kanuning kagipitan, nano kaning kailangan mong kapitan, sa oras ng kagipitan, sa patalim kumakapit nga dan eh. Makanta ba? Automatic kita? Don't we have any option? Siguro, nung talagang ingkekang sarili is always inclined to do what is evil, is always inclined to do what is bad. Lagi kang makaparikil kaya pang paralan na nung nuka rin marok laging kaya kang isipan, you would not choose itang mismong mas mayap. Kaya tandaan nyo po iti, iyo po sabihan king kaya kong sarili that you have no option. You have all the options. Andiyan king dibuta da ni kagipitan, andiyan king dibuta da ni kasakitan, you all have the option. Ating kang api pagpilinan, makapamili ka nung dapat kang mayap o nung dapat kang marok. E mo sabihan na, ala akong choice. No. You have all the choice. The mere fact na sinabi mong you have no choice, at tinakaping pinili. Pinili mo na nung naning marok, pinili mo na nung naning mayap, pinili mo adiwa ingapong Ginoo. Kadugurang kapatad, siguro po kaniting Kwaresma, ining kaya katang pigunaman. Karing kaya katamong pamanyaptan aldodo, king kaya katang pamibiyabye. Kanitno ko po ba kakampi? Ing kakampiyo po ba yung apong Ginoo? O ing kakampiyo pining demonyo? E pwedeng libutad. Uli andyang libutad ka man, king demonyo pa rin manibatan, ing kaya kang pakibat. You have only two options. Will you choose good rather than doing bad, or will you choose the worst rather than choosing what is better?
Talakad tap. Kareng balang kayadwananing pakibat tamo, Ginu iturumong itabi miya ing demonyo king lagyumo. Para king Santa Iglesia, kapilan man sana, tutok ng king pamakipamukna king demonyo, at alang patlod babye babala karing kayang anak, laban king pamamilait na, ipanalangin taking Ginu. Ginu iturumong itabi miya ing demonyo king lagyumo. Para karing atsuking katungkulan, kapilan man sa ela payalipan kang Satanas, ang makasalikot gulot ning upaya, ning mapagmalabis a politika at kayupayan, ipanalangin mi keko o Ginu. Ginu iturumong itabi miya ing demonyo king lagyumo. Para karing inosenteng maging biktima ng Satanas, akit da sana ing pamaglinlang ning demonyo, ama namuyot karela kapamilataning kayalan kahinhinan, ding malaswang pelikula, libro at magazine, ipanalangin taking Ginu. Ginu iturumong itabi miya ing demonyo king lagyumo. Para kaya katang makatipon ngeni, Keti, parati sanang mimingat at parating manalangin, para king kaya katang kasalang ing demonyo, alilibot anting leon, amamius, maninton alaklak, ipanalangin taking Ginu. Ginu iturumong itabi miya ing demonyo king lagyumo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, nung alakala kami nga karapat, uling ikaming panibatanan ng grasya ning kaya kaming sikanan. Ipaniga po mi kaya ka, mantabi ka sana kareng miyayadiwang dapat na ning pamibiyabiyami. Ban mi kasikanan kaming pilinanda ka, imbis kayong marok. Pilinanda ka, imbis king kasalanan. Uling ikaing ginumi at Diyos mi, ngenit manggaman king ngalanganga. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanakwat rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya.
O igpaming migdalang ilako mo sana'y ugadi ming palpikasala at ikatula mo reting ke kami ngayin. Sopan mo keng magdulap kareng tunay kala mapengako mo at era ke sa adin lang ding lilipas atula. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya ke kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at muman karinoig pa, Diyos king ngalanganggat lubos mayupaya, adwan mong ipasyag ming kapasalamatan mikeka, kapamilatan ning pamagtimpi miking sarili, kailangan supiran ming palpikasalang ugali mi, at apat pating ketasan mi, kailangan ning ipakit mi karing atsuking kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Uudinita, kambering sablang koro ring angiles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabi kami kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi, banal, banal, banaling Ginoo, tunay kapin banaloig pa, iking panibataning sablang kabanalan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari ng katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon pusang dubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuanan ni iti kongan at minom ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po na langanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yan ing gaganakan mi oig pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ning anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapyan ning biyating kadis ning kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan may oig pahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miye ang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakadalwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya ben ang Mariang Birhen induning Diyos, kaya ben ang San Jose kayang esposo, ring apostol ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kanganak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banade Espiritu, pupurian dakat parangadan, manggaman king adanganga.
kapanaligan at dugod maus, taking pa karengamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Igpami, ikabus mo kami o ginuking sa bilang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon may, ban king kasopan ning pakadudo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sa bilang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangyan ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyang biya ka king kapayapan. niyo ay Kristo, ang Kordero ng Diyos, niyo ay milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayawos king apunanan ng Kordero. Pinoy ako matampat-tanggap kaya ka, dapat yagasay nga manan mo at pumalan.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingke kang sakramento ning biye, iatad ne sa kaya kaming kahalam ning kaligtasan, at gawa ng kalugod-lugod kaya kaingke kaming pamibiye-biye, itinganaadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon ne, umeta mo king lugod ng Kristo.